Nongere mbahe ikaze bakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri abari hano mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Muje kubashimira cyane ndandi butarakora subscribe no ku Umwashi TV. Kanda hano handitse subscribe kugira ngo uko dushyizeho inkuru yo gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ushobora kunyura hano munsi ukatwandikira cyangwa ukanyura ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ni Ferguson Rwanda, ukadufollowinga amakuru tuzakugejeje ahangaha ukayakurikira rwose nta kibazo. Muri kumwe nanjye Ferguson nkaba nkomeje kubifuriza umunsi wa kane mwiza. Itariki ni 30 ukwezi ni ukwa kane umwaka ni 2026. Ndizera mukomeje kugubwa neza. Ukwezi ndabona rwose ndimo kukunogonora nawe nicyo nkwifuriza. Dutangire ukwezi kwa gatanu tumeze neza cyane. Hanyuma ukwezi kwa gatanu tukurangize tugize abasubscribers 10,000. Tugiye kuvuga hehe rero? Tugiye kwibanda cyane kuri ekipe ya Arsenal n'umukino wa Atletico Madrid. Umukino warabaye kuri uyu mugoroba, ni kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Amakipe yabaye mbere ku mugabane w'i Burayi, n'umukino wanakurikiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yari kuri stade ya Atletico Madrid aho yari yakiriye ikipe ya Arsenal. Amakipe yombi afite aho ahuriye n'u Rwanda uko akorana n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda cyangwa se ya Sura u Rwanda. Dore ko inkuru nziza inahari nuko amakipe yose ni aba ikipe ya Paris Saint-Germain ikorana n'u Rwanda muri Visit Rwanda, ikipe ya Bayern Munich nayo ikorana n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda, n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Ikipe rero ko ari enye zose, ikipe izatwara igikombe cya UEFA Champions League izaba hari icyo ihuriyeho n'u Rwanda. Ni umukino rero warabaye kuri uyu mugoroba ku itariki 29 n'ejo hashize ku munsi wa gatatu, aho amakipe yombi yaguye miswi igitego kimwe kuri kimwe. N'umukino ubanza wa kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Arsenal yo mu Bwongereza yangaje na Atletico Madrid yo muri Espagne igitego kimwe kuri kimwe. Ni umukino ubanza wa kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. N'amakipe yabaye mbere iwayo ku mugabane w'i Burayi. Umukino wabereye kuri Riyadh Air Metropolitano muri Espagne mu ijoro ryo kuri wa gatatu tariki 29 Mata umwaka wa 2026. Amakipe yombi yatangiye gukina nta gusatira cyane, apfuye ku counter attack kuko nta buryo bugaragara bwagiye buboneka imbere y'izamu, aho ku mukino wakinirwaga cyane mu kibuga hagati. Uburyo bwiza bwabonetse ku munota 29 nubwo Julián Álvarez, umukinnyi muto w'umunyargentine, yashyiraga umupira mu izamu n'umutwe ariko ugaca hejuru y'izamu gatoya. Nyuma y'umunota umwe gusa Arsenal yahanahanye umupira mu kibuga hagati, nuko Noni Madueke afata umupira rwose wigize imbere awucoma neza cyane, akurekura umuzinga w'ishoti ari hanze y'urubuga rw'amahina, ariko umupira uca gato ku izamu rya David Raya, umuzamu w'ikipe ya Arsenal. Umupira ujya hanze. Arsenal niyo yafunguye amazamu bwa mbere muri uyu mukino ku gitego cyatsinzwe na Gyökeres ku minota 44 kivuye kuri penalty yakozwe na myugariro wa Atletico Madrid yitwa David Henko. Hanyuma Gyökeres
arayitera, umupira ujya mu rucundura, kiba kibaye igitego kimwe ku busa. Nuko igice cya mbere cyaje kuba kirangira. Igice cya kabiri Atletico Madrid yakinnye nk'ikipe iri imbere y'abafana bayo. Ku munota wa 49 ibona kufura yatewe neza na Alvarez, nyuma hafi y'urubuga rw'amahina umupira unyura gato iruhande rw'izamu. Gukomeza gusatira cyane kwatumye iyi kipe nayo ibona igitego cya mbere ku munota 56. Igitego cyatsinzwe na rutahizamu Julián Alvarez w'umunyargentine kuri penalty yavuye kuri Ben White wakoze umupira n'ukuboko mu rubuga rw'amahina. Umusifuzi ahita yerekana penalty itavuzweho rumwe, kuko abo twari baraga umupira bavuze ko uyu musifuzi yabogamye ngo yitari penalty. Nawe ni kubone se ntabwo yari penalty. Umupira rero waje kubuterwa na uyu musore mutoya, uyu rutahizamu wambara nimero 19 muri Atletico Madrid Alvarez n'umunyargentine. Yaje kuba rwose ashitura arakubita umuzinga w'ishoti mu izamu. Umuzamu David Raya nta nubwo yageze anyeganyega. Igitego kiba 1-1, umukino uhita usubira udubi. Ku munota wa 63 Atletico Madrid yashoboraga kubona igitego cya kabiri ku mupira watewe na Antoine Griezmann, uyu mugabo w'umufaransa, ariko kubita umutambiko w'izamu uvamo. Mu gice cya kabiri Michael Arteta utoza Arsenal yahise akora impinduka, akura mu kibuga Gyökeres na Madueke na Gabriel Martinelli, hajyamo Gabriel Jesus, Kayusaka na Leandro Trossard. Uyu nguyu Jesus Gabriel yagiye mu rutahizamu, ariko ntacyo yigeze akora kidasanzwe, mu gihe uyu musore Bukayo Saka nawe byagaragaye ko atari yagaruka neza, kuko yagiye atakaza imipira myinshi. Nubwo hari umupira yaje gutanga, uwitwa Eze bavuga ko bamukandagiye, umusifuzi atanga penalty, ariko nyuma yaza kwifashisha VAR barayanga. Ni mu gihe Diego Simeone yafashe umwanzuro wo gusimbuza Julián Alvarez wagize ikibazo cy'imvune itamwemereraga gukomeza gukina nk'uko byari bisanzwe, asimburwa n'uyu musore witwa Alexis Baena. Ku munota 80 umusifuzi Dani Makiri yatanze penalty akeka ko Eberechi Eze wa Arsenal yakorewe ikosa ku rubuga rw'amahina, ariko nyuma yo gusuzuma amashusho ya VAR yemeza ko nta kosa ryabayemo. Umupira yarahawe na Bukayo Saka. Umukino wongeyeho iminota 7 urangira nta kipe yongereye kureba mu izamu. Umupira warangiye ari igitego 1-1. Umukino wo kwishyura uzaba ku cyumweru gitaha itariki ya 5 Gicurasi 2026 ubereye mu gihugu cy'Ubwongereza kuri stade ya Arsenal Emirates Stadium. Uyu wari umukino wakurikiwe n'abanyarwanda benshi, dore ko ari amwe mu makipe afitanye imikoranire na leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda. U Rwanda rufitanye imikoranire n'iyi kipe yo muri Espagne kuva muri 2025 kugeza muri 2028, aho ino ekipe yamamaza igihugu cy'u Rwanda muri gahunda y'ubukerarugendo n'umuco warwo kuri iyi stade yakiniweho uyu mukino, ndetse ikanarwambara ku myambaro y'imyitozo. Mubona ko imyenda y'imyitozo cyangwa se iyo bakorana eshifoma imbere mu gatuza habanditseho Visit Rwanda, mu gihe kita Arsenal mubona ko haba ku kibuga iyo Arsenal yakiriye ndetse no ku maboko handitseho Visit Rwanda. Ni mu gihe Arsenal yo imaze imyaka 8 ikorana n'u Rwanda, ikaba intambara ku kuboko ko nari mbivuze Visit Rwanda.
ikanarwamamaza kuri Emirates Stadium, stade yayo mu bihe bitandukanye, ndetse na bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe yaba bayikiniye bakaba basura ibyiza bitatse u Rwanda, yaba mu ikipe y'abagabo ndetse n'ikipe y'abagore. Ni umukino wabonye gute? Ese ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu ni mu cyumweru gitaha, urabona ekipe ya Atletico izikura Emirates cyangwa ekipe ya Arsenal izagarika umuntu? Turutse ku ikipe izatsinda hagati ya Atletico Madrid na Arsenal izahura n'izatsinda hagati ya Bayern Munich ndetse na Paris Saint-Germain, bizahurira ku mukino wa nyuma. Ninde uzatsinda? Ese urabona hari ayahe makipe azagera kuri finali? Ese ni Bayern Munich, ese ni PSG, na Arsenal cyangwa ni Atletico Madrid? Nabwiye ko ari n'umukino witabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, dore ko yanahawe umupira cyangwa se ijezi na perezida wa Atletico Madrid. Ni ijezi cyangwa se umwambaro wo kwambara wa Atletico Madrid wanditseho Kagame, hakaba hariho na nimero 10. Perezida Kagame akaba yahawe n'ikindi gihembo n'umwami iki gihembo yahawe rero kikaba kiriho nk'uko mubibona, kiriho gishushanyijeho stade ya Atletico Madrid nshya nk'uko bigaragara. Reka rero mbashimire abakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri, nawe niba utarakora subscribe no ku Mwashi TV unyarukiraho kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka mbashimire, mukomeze mugire intangiriro nziza za weekend. Turi kuwa 4. Ejo abakozi ba leta ndetse na bamwe ni umunsi w'ikiruhuko, muzatangire weekend neza, munogonore uku kwezi kwa 4, mutangire ukwezi kwa 5 mumeze neza. Mwari kumwe nanjye Ferguson, mukomeze mugire ibihe byiza, igicamunsi cyiza. Uwiteka ababere byose muri byose.